U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Hristos vaskrse, radosti moja. Vajsino vaskrse, rođeni moji, dobrodošli u novo izdanje emisije Ohridski prolog 21. aprila po novom, 8. po starom kalendaru. Naša današnja emisija Ohridski prolog nosi naslov Praštanje je veća vrlina od posta. Ponovit ću za one koji ne čuju dobro. Praštanje je veća vrlina od posta. Bezbroj puta sam govorio da je post sredstvo i da je 100 rupa nasvirali vrlina nebeskih, anđelskih i hrišćanskih. Evo primjera. Sveti vladika Nikolaj u današnjem prologu rasuđivanju piše: ovo stavlja na početak da snažno podvučem šta je vrlina, šta je post i šta su duboke tajne naše vere. Neko od vas će reći, ko bi rekao? Evo kako vladika piše. Od reči do reči. Ima, veli, junaštva nad junaštvom i podviga nad podvigom. Sveti Epifanije Kiparski pozvao na ručak svetog Ilariona Velikog, pa da bi pokazao što veće gostoljublje prema svom znamenitom gostu, iznese na trpezu pečeno pile i ponudi. Rekne mu Ilarion: oprosti, brate, no od kada se zamonaših ne jedoh ništa zaklano. Na to sveti Epifanije smerno odgovori: a ja, brate, od kada se zamonaših ne legoh nikad u postelju, dokle najpre ne oprostih protivniku svome. Udivljeni Ilarion reče: brate, tvoja je vrlina, sveti vladiko, veća od moje. Ovo je, nastavlja vladika Nikolaj svoju priču, velika pouka za sve nas. Prevashodna je stvar post, ali je još prevashodnija opraštanje uvreda. Postom se čovjek vežba za velikodušnost, a opraštanjem uvreda pokazuje velikodušnost. Ono prethodi ovome, no samo ono ne spasava bez ovoga. E pa sad, suočite se sami pred sobom koliko smo spremni da oprostimo uvrede svojim bližnjima u svakom trenu. To nikakve veze nema sa dobom posta. Rekao sam, nema hrišćanin godišnje odmore, moralne raspuste, pa kad dođe mrsni dani, kad dođu, tad možemo da radimo šta hoćemo. Mi smo neprekidno na mrtvoj, budnoj straži svoga srca i svoje duše. A danas majka crkva u svoj kalendar upisuje svete apostole Irodiona, Agava, Rufa, Asinkrita, Flegonta i Jermija. Behu svi od 70 apostola i sve ih spominje sveti apostol Pavle u svojim poslanicama. Irodion beše srodnik Pavlov. Pozdravite, piše Pavle Rimljanima, Irodiona, rođaka moga. Mnogo postrada Irodion od Jevreja kao episkop neopatrski. Biše ga štapovima po glavi, kamenjem ga udaraku po ustima, bodoše ga noževima. I kada ga ostaviše kao mrtva, ustade sveti Irodion i produži služiti apostolima. U Rimu je pomogao apostolu Petru i bi posečen sa mnogim drugim hrišćanima, onoga istoga dana
kada je i Petar razapet. Sveti Agav imađaše duh proročki. U delima apostolskim pominju se dva njegova proročanstva. Prvo, prorekao je veliku glad po celom svetu, koja se izbiju u vreme Ćesara Klaudija. I drugo, kada srete u Kesariji se s apostolom Pavlom, koji beše na putu za Jerusalim, Agav uze pojas Pavlov i veza sebi i ruke i noge govoreći: tako veli Duh Sveti, čoveka čiji ovaj pojas ovako će svezati u Jerusalimu Jevreji. Sveti Ruf beše episkop u Tibiji Latskoj i njega spominje apostol Pavle: pozdravite Rufa izbranoga u Gospodu. Beše episkop u Irkaniji Azijskoj. Sveti Flegont, koji se na istom mjestu spominje, beše episkop u Trakijskom gradu Maratonu. Sveti Ermija, spomenut sa ostalima, beše episkop u Dalmaciji. Svi oni, kao pčele Hristove, raznošahu med evanđelja po raznim krajevima, stradujući mnogo radi ljubavi Hristove. Svi se preselišu u večno carstvo Hrista ljubljenoga. Danas slavimo svetoga Nifonta, episkopa Novogorodskog. Odlikovaš se velikom revnošću u zidanju i opravljanju hramova Božjih i velikom hrabrošću u protivstajanju nasilnim kneževima. Na 13 dana pred smrt javio mu se sveti Teodosije i nagovestio mu njegov skori prelaz u drugi svet. Upokojio se 1156. godine. Sveti Celestin, episkop rimski, veliki revnitelj vere pravoslavne, u vreme Trećeg Vaseljenskog sabora pisao poslanicu protiv jeretika Nestorija. Upokojio se mirno 432. godine. I evo divne himne svetoga Zlatoustog poete iz Lelića o svetim apostolima. Izbrani si Božji apostoli sveti, potrčaše trkom i stigoše meti. Tašti svet prezeše, k Bogu se pružiše, zemno žrtvovaše, večno zadobiše. Ljubav prema Hristu, jača od svih sila, kroz mrak nezaboštva njima je svetlila. Trka je svršena, bitka dobijena, vojska od junaka Hristu privedena. Pobednih venaca u Hrista je mnogo, kad bi hteo i ti, venčat bi se mogao. Apostoli sveti, umolite Boga, da i nas ne liši carstva nebeskoga. Čuli smo rasuđivanje o postu i o praštanju, a sad slušamo besedu svetoga vladike o vaskrsenju mrtvih. Evo kako piše sveti apostol Pavle u prvoj poslanici svojim Korinćanima, 15. glava, 35. stih. Ali će reći neko, kako će ustati mrtvi i u kakvom će telu doći, pita se apostol. Apostol Pavle unapred zna prigovore koje će neverni činiti vaskrsenju iz mrtvih, pa ih unapred i odbija. Kako će ustati mrtvi? Pitaju se i danas nevernici koji ni telesnim očima ne vide čudesa vaskrsenja u prirodi, a kamoli duhovnim. Bezumniče, produžuje apostol, ti što seješ neće oživjeti ako ne umre. Dok seme u zemlji ne umre, ne izrasta biljka, to jest nešto sasvim različito od semena. No, neverni gleda očima i ne vidi, nego se i dalje pita, kako će vaskrsnuti mrtav čovek? Kako? Onako kako je Hristos vaskrsao. On se spustio mrtav u grob, a digao živ. Vaskrsenje i smrti pokazuje i priroda, no jače od prirode pokazuje vaskrsli Gospod. Da bi nam olakšao verovati, nadati se, verovati u vaskrsenje uopšte i nadati se našem sopstvenom vaskrsenju. On je sam vaskrsao iz groba, vaskrsnuši pre toga Lazara
četverodnevnoga i sina Nainske udovice i kćer Jairovu. No, u kakvom će telu ustati mrtvi? Pitaju se neverni. Onakvom kakvom Bog hoće. U Boga je bezbroj vrsta tela. Sva tela pak deli apostol u dve grupe. U zemaljska i u nebeska. U nebeska tela, dakle, obući će se oni koji su umrli u zemaljskim telima, netruležno zamenit će truležno, besmrtno zamenit će smrtno, krasno zamenit će rugobno. No, i u nebeskom telu čovjek će poznati sebe i druge oko sebe, kao što čovjek poznaje sebe i kad je obučen u prosjačke rite i kad je obučen u carsku porfiru. O, Gospode prebogati, ne predaj nas večnoj truleži, no kao carske sinove obuci nas u odeću besmrtnosti. Tebi slava i hvala, bavek. Amin. Neka ste mi Bogom blagosloveni, rođeni moji, i da se vidimo što pre, ako ne baš tako uskoro, bar dogodine u Prizrenu. Amin. Bože daj.